Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, konglangkong majelis keluarga pengasuh pondok pesantren Darul Ittihad, Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Umarul Faruq, Ajunan Semolja Kiai Haji Imam Busiri, Ajunan Semolja Kiai Haji Khaybar, terseteja majlis keluarga hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Ajunan Semolja Kiai Haji Abdul Kafi Khalili beserta segenap keluarga besar, Ajunan Semolja panitia penyelenggara haul sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai sareng keluarga besar pondok pesantren Darul Ittihad dan para alumni pondok pesantren Darul Ittihad. Ajunan Simolja Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur EPON, seteja santri aktif, alumni, simpatisan, para undangan, hadirin hadirat, nahdiyin nahdiyat, semalam hari semangken bisa akompol pasemuan mulja gak dintong semalar muka seteja nah mulja aki sarang Allah kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minangka ungkapan rasa puji syukur dak keajunan ipon Allah karena imalam hari semangken kita bersama takdir sarang Allah yetini sarang Allah kaangkui pung nyampung rohani deka pendiri pondok pesantren Darul Ittihad semalar muka beliau epatengki pangkat mungku Allah masuk aswarga sarang Allah. Kita bersama si ari mangken gak dintopung nyampung rohani sarang beliau melarmu keterjukan ya jaga masuk swarga sarang beliau. Para Rabu apa napa samangken gak dinto ada fenomena kekinian, ada satu ikatan organisasi alumni di pondok-pondok pesantren. Dimin ki masa santri sepo-sepo sobo tak ada ikatan alumni tak ada. Keng semangken senik kenina pondok senau sebeni pondok namung madrasah kak dinto ampon beda organisasi ikatan alumni di lembaga di pondok pesantren. Apa napa sabar? Karena minabi ta'ikabiyaki wadah organisasi
mangken ni kebanyak alumni kalau pai ke guru na kelenon seporana beda lampu panega duaan sayangkui sarang tukang syuting bani si masolap nih kan akaton ki waktu duha mungkin ban anika tera salah tera nera bener gitu tomak sebat hebatnya lampu make tera napa boleh sampai neraen kak dito para rabu tak kira tera tak kira bisa nera minabi te sampung sareng sengirem setrum kak masih ngirim setrum desel ruah samunyi ini kepada makna filosofinya desel gerua guru gerua guru bengki guru sengirem setrum panika wararabu eka puto ben lampu panika pakai spare part bagus beda elektromagnetik tapi minabi te eka bayakin sambungan ben sengirem setrum kan kiamat tak kira odi ni ke lampu si odi panika sampai masolap ke kaula benih keng bola ni wirid ni sambian make mau si ya hayu ya koyum sebo tak kira odi gitu darah memontor odi nyari aki kabel sambung aki ban setrum buru odi teti moret kak di to rabu lapa kelar ketoron apa sera spare part bagus ring tuana bagus tetes na ring bagus makanya pada dalil idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu mun bagus ketoronna mun bagus bangeseponna ketoronna bakal bagus dalil secara umum ketika dito rumbus secara umum ketika dito minabi para rabu spare part bagus fisik bagus dalam bagus tapi minabi tak pung sampung ben guruna si dimin kak dito ngajarin ilmu malarat setera napa boleh bisa nira Allahumma sholli ala Muhammad keng ni ser ka desel ada rengi japin itina ketibi pajat seni kena si beguru guru panika tak bate ye japin bila sound system la odi lampu letera kak dito padahal sound makin nyaman ingat panika tak kira odi mun tada setrum lampu sebagus ingat panika tak kira odi mun tada setrum tapi bila la odi sound system lah munyi kalau pai ke jasa na desel guru itu negatif ya mun tak betul ke boleh ke tapi coba nih ke mate lampu mate sound system mate saya lonjak ikada desel bang ngoca cak desel coba yang kui anika tetimi nabi santre gak ditu ampun sukses masyarakat soki orangah jaja orangah andi pangkat orangah teti pimpinan kalau pai ka guru na pas ikoca ya anan sapar seni keba tapi coba gak ditu pas coba dusno dusi masyarakat teti olah nih masyarakat bang ngoca santren sapar bener apa punten jadi kalau kau ngerti yang cuma ternyata orang benang kapanika alhamdulillah alumni dari ujau rabu samangken berarti ki ngargai kejasana guru maka kak dito yarep melar muke combon dari paringna barokah usahana barokah nak botona barokah barokah ini tak padang ke mata mak saja pun Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pun apa barokah panika jundun khafiyun min junudillah jundun khafiyun min junudillah
yursiluha ila mayyasha'u min ibadi fa in hallat fil mal aktsarathu wa in hallat fil waqti ammarathu wa in hallat fil waladi aslahathu. Barokah panikah nikah beda kaitna dikal nikah pokon lapor campur ini acarana dua bulan por campur isromi ron haul pokon letek temu beremben kemarin lah sok pasuk aki tibi ya kan mun mak semak ke masjid kan alladzi barokna haulahu kan barokah pokon barokah kan itu adalah sesuatu yang tidak kasat mata kainto seetabang mun ring lamba orang po sepo dimin kainto seetabang bareng setak padang ke mata gini apa punten geng semangken mun tak padang ke mata tak pati geleburi bener bener dimin nah dimin bila lareng laki nikah ahlak bagus agama na bagus langsung lulus ekamantoh tanpa bertanya andi kelakuan pun apa geng semangken mun tak andi telok i malarat napa telok i visi misi visi visi misi visi tetibon kun andi visi sarang misi tapi lo andi visi afker tertolak oleh sistem epinnya tidak memenuhi syarat bener dimin minabi orang laki kento ngabah sering bini beni dari sekadar fisik hari ahlak bener banja hari agama bener banja bila sepak para rabu kadang secara fisik beauty yang nak makan keratinan makilah tak masuk sepenting andi inner beauty sepenting ahlak bagus agama bagus kabin mon mangken mon tak glowing padahal sesuatu yang tampak oleh mata kak dito kadang menipu kita ani gini terop nikah perbucoh perpetuh nikah beda tiang nih lanceng loros ki loros coba nikah pemasok ke dalam somor si dalam tak ningke aing bening pasuk aki ke dalam abes dari atas bilu nih berarti pandangan mata itu menipu kita tapi minabi pandangan hati tidak pernah berbohong kepada kita sehingga orang yang tomon buta mata jangan pernah berputus asa kadang orang buta mata hafal Quran kadang orang buta mata nak makre pada itu tak mau latih ngarang kitab pasera Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad berapa karang na kitab semelak tandi karangan sekali sebuta matana berangkat ke masjid asal ada Jumat mulai tepak ke sandal tibi semelak matana mangkat tarjumatan mulai dinoreng ya kan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur beni matan sebuta atena buta kan badan yang cerita sufi lamba kadisa beda orang buta pas nyambi coleng oncor yang siang tera ari panika panyambi obor yodiin bi orang selak melak pe kocok gila kakek jadi lucak yang siang nyambi oncor pangocak sebuta jareng rebeni kanggu yang kok kanggu siapa kakek tak kok na berangkok
Ayo ibri ini contoh melebak masuk akal. Mangkene mon abidato mon tak pati sok masuk akal tak terima pun. Lepas kelar yo corna hadis soheh, makin mutawatir tak terima aja. Mon tak masuk akal. Ya makin cak bacaan mangken badi kebinakan nak yang ke jemu. Dikeran dika persis jemu mangken. Dak ada jemu. Mun jual jemu mun teropa aja sarana telok mangken. Magi abri na cak bacaan sarana telok. Tong kebelah hasiat tak. Mun tak kebelah hasiat tak tanda nak kana. Magi jamu kebelah hasiat. Dua, saya jual kudu sesuai ban saya jual. Jual jamu lempo, kayak saya jual koros tak baju. Beda ustad abri cak bacaan ka murid tak. Bacaan nak kaangkui kelancaran rezeki. Ustad tak andi. Tak ibu kalah bina kana mungkin. Pangota, Pak Ustad mata ibu baca TV jadi. Bener? Dah roh, tak ada jawab. Kan tak langkong ya, tak langkong ya. Yang beda nak ento dia aja nih. Dikal jadi ngabdi ini saya suruh abidato baca lacer ketika itu. Injak ning masyarakat ajar kelacer. Tadi magi abidato saya ajar kelacer gitu. Bener ini. Dah jadi bener. Syarat si nomor telo kudu bertestimoni. Contoh testimoni menika mun jamu. Kula bila na bojong lo bisa melkor. Atahiyat akhir kula usah nguncur. Keng japo obat nika japo telo tetes nyaman we. Mele orang. Pas beda toko je laris, beda barung je laris. Aku tok Pak. Aja bis de eme ya. Aja bis ke anu, aja bis Pak. Sini kemakian tanya. Pokon, tahu. Cek akhir rongku mungkin. Cak gelak molol tak kau kiamat aku. Ya mon bulan Jumat kan laku ki Selasa. Allah, dari saking lebur ke berang padang. Letak pada warjaja ke tak padang. Maka mangken gak din tokor le eko tako ben berang sepadang mangken di kebah tako ongku. Contohnya apa? 1 tahun yang lalu ki nyara corona mangkennya kan ulang tahun pertama corona kan bulan Recep bilan saya keluarkan mangken Recep ampun ya kan milad pertama mangken happy birthday kan wah ini terselamat dekat ini dari penyakit nih kah terselamat dah dimin ki waktu awal pada corona pas pada isu napa isu nah montro selamat tak serongan lah telur kol 2 malam ngambil bener bada ay pakai gula barangan lagi Allah di mamak pada penyakit tak kok kata telur Allahu Akbar tuh tahun ni lepah yakin ampun kah tertada boleh kabar ni keng munjan saya tegang telur terbada boleh mak baju pakai telur. Jadi sekali lagi barokah panika bereng selok padeng ke mata ini fa in halat fil mal minabining ke ngenengin nyaba ning arta aksarathu barokah nika pah mabenya artana walaupun secara nominal bitongan ka itu tak tambah benya keng online nah terkadang jen benya tereh to'amul isnain gafis salasa deer nereng kedua bisa cokop kering kata Allah ini barokah berarti mun adeer areng bareng sedeer nereng kata Allah bisa cokop kering ka 6 mun adeer areng bareng ini kayaknya mana barokah padahal persediaan ada keng mak cokop kering ka 6 ini kayaknya mana barokah mak bisa ya bisa keng pas sakoni ebang nyamana berbagi simpati dan empati nggak makin banika para Rabu acara Isra Mi'raj ben haul
kan oleh na cung rocung alumni ini kerjasama kan. Ayo kok nyombang ria kan sombang na berdempak malam mangken nih setong beda senyombang obang bagus, dua beda senyombang tenaga bolan lo gaduan obang bagus, telok beda senyombang benta tok yang lo nyombang. Mayu nyumbang ya. Keng senyor lo nyumbang. Ya tegur bi orang. Demi lo nyumbang, me gue nyorot to. Engkau re motivator. Apa motivator? Tokang sotok. Mun saya sotok le berangkat baki nyotok apa boleh. Bagus. Sempak le nih sedak lebur ambui. Napa sudah merempak? Nyumbang manglo menurut. Hari bajan pengajian benida iya, hari bajan kotuda iya. Pengumuman, manglo da bandana, mungkin manglo makai siapa tahu. Mbian marin saya babar. Dari mah pidato nih muslim gila, tak cocok ya. Aro kurang sistematis, robojan da iya mau nabi. Yeah. Mara ongka nika katoju na lembu tekuk mereka mon tak to nyelat to ya bangan gula ma orang wali santri wali murid sebede gak dito ajunan jak lo mangluan ge imam ge Umar Faruk jak lo pelengen ning guru santri makin nih lambok nih si punya akal santri laki tapi makin bagi santri bini nya akal lah bireng tuan yang mitaki ipa mulia ternyata tak bagi sarang kiai dengan berbagai macam pertimbangan penter binian montai bagi mulia saja semaput bah kejang balik mantelik deh itu wai sarang kiai jon mantelik bah pas kiai ada bu njak jin ridim meriya dibudin pai pamole salah mole de ba karoma ya TikTok jadi jin apa ubur cari mama muda embun pada TikTok ya ngangkui jilbab syar'i beda mobil ibudi pas mundur lawanan ngangkui cover musik aku mundur alon-alon debuna malaikat jam benteng lagi ya deh ini kenyaman napa saya ka oleh ning pondok parosak ben wali santri wa kaifa yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wal akharu yahdimu baramah dak remah bangunan torodulia mareh pembangunna mun baen saya bangun tapi ternyata lain nase marabbu balian ke pondok bulan sabal molian bulan molot dari sabal ke molot 6 bulan mole ke Roma 10 hari 10 hari bisa merosak ke 6 bulan capok smartphone apa smartphone telepon pintar HP ria penter dari saking penter suruh nyari apa abai gelem suruh nyari ayat Quran pelak suruh nyari hadis sarang riwayat ben rijalul hadis natsanata pelak suruh nyari Quran pelak suruh nyari kitab sesuai ban halaman aslina PDF pelak suruh nyari 16 detik ruang pelak ya masa tak tahu deh sih ya tak pada tak genan abak para rabu pengarah tak ngaba semaksiat keremi ban kancah lebat WA saya dibuka bah tepak ke genika ya bah terus sakit sekali duh kah Ken ini kan nyaman pidato jadi kelacir tikal pun Isra Mi'raj ini kambian apal pun kemarin kok era dorai pakun mon rangaki pakun Masjidil Haram kemarin takut sini ke gurum bian tikal nih kak dulu pidato le salbut mau temu kemarin le cocok kaki tibi kemarin mulai ini kaki dia benangkan nih kak Bengkalan nih kak Sampang Pamekasan Sumenep
Kak dito para Rabu mun tak kengi kebelesin. Mun tak keng oleh barokan duaan para wali. Padai gunung ge di budin. Indonesia mun tak keng oleh duaan para wali. Indonesia mun tak keng banyak kelakuan boh lober ni kelakuan kebagusan mun tak ada kelakuan kebagusan. Lober wassalam lah. Salah satu pun apa sih masalamat? Guru ngaji. Karena badak ulama minabi tak kale pa. Sabit bin Ajlan al-Ansari nalekana ning dalam kitab nafsirin ayat wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan gazira. Kak dito ulama segi buruk itu ada bu. Innallaha la yuridul adzaba bi ahli al-ardi fa idza sami'a ta'lim al-muallim sibyan al-hikmah sarafa dzalika anhum. Bila Allah ni kakasokan matoro na musibah ka bumi na Allah ipatoro na gabanang ka padikay ipatoro na apapun nama musibah itu. Kemudian ketika mau menurunkan ternyata bumi kak dito ki ipereng ban Allah beda guru ngaji selaten ngajari Quran kena-kena gini maka musibah ni tarik boleh beburung ban Allah inyari aki kendengan saya tak ada ring borok Quran. Berarti saya ulang berarti guru-guru ngaji kak dinto adalah pahlawan tanpa tanda jasa ben guru ngaji kak dinto salah setong sabab si bisa maselamat tanah benggalan kak dinto pasti yargai sekali guru ngaji salah ledek dengan habis petraan bahas basul masail letak milu apa sakan enjak ungguan di aduh pareng sabarang coba mbian aja habis mondong-mondong potran tro alim mah orang andi potra alim ni salah satu aku tulang apa pak man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayura'i al-ghuraba min al-fuqaha wa yukarrimahum wa yu'adzibahum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman. Siapa orang yang seteruan dia anak alim mulja ki ulama hormat ulama kenjak hormat atok jak hormat atok palampak ka ulama mula hormat ka ulama palampak ka ulama pas tepalang anan lo alim kulaku kompo ya bakun alim imun cerit habis saja bagaikan punggu merindukan bulan nafsor aja oleh teh oleh di kembian coba andil para alumni cok pon apa kak dito sekorang bismillah andil tidak jager beker jaring ilmu najunan dari kak dito kenapa kiai saya kebutuh kiai kiai imam kiai Umar Faruk kenapa gitu sebutuh ada kok ada pun ngereng gege nih ya jak ngereng ngetok beda besen ngereng menurut pada benda iya roh ngereng itu aki kiai wah mau itu aki bila Maria melaki semen bah tu aki badan menreng teruan di anak wah maja istighfar roh bolan ngiring kabar jak mun tero benyaanan suruh maja istighfar faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara mun tero benyaanan ben artana suruh mabunya istighfar wah ngocak ke sebini ayo lek babunya maja istighfar bening kamar budi kok ning kamar ada mulai setahun bolan tak ada mengandung pahatanya ke kiai pulaging lopot keterangan kiai darap mibah tak ngandung bini gue lagi jepon mon punya istighfar punya anan kiai maknem tak ngandung ibu jadi mabi kakek gula kamar ada bini kamar budi tuh mani kepolong tedung bunten kiai bah aku jaring berengak gini tak ning bluetooth beni urusan share ini mangan gula ampo agak aja mon benda orang terosok ya ngalak kertas pote pas ngalak sepidol seceleng pah nulis jimat telok huruf hijaiyah tulis gini kan ain lam qaf pas baca alaqah hah leh derem bojaring Allah si makon nih fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah mun lamare pajang Jumat jagi to kuwi masjid dah
keluar menyebar di bumi Allah, sehari rezeki Allah. Jo itikaf betom ya. Ada kisah hari zaman lalu nabah itikaf betom, mun tay nyambiaki soplukan benroah. Mun sajil bab jadi, mun tak bah ngocak kakan tasbih jadi. Alaqah mina bilok kenceng ya, nulis jimat boleh obah huruf hijaiyana jim kaf jim jakajah manti jadi ya biar ngocak lagi usaha lakoh ini kan nah apa mau lakoh syarat ke sabab ke rezeki benih dari lakoh karena Allah tak atu lakoh tapi atu rezeki makanya pada ulama kontemporer agak kekinian rezeki ini kan saya tangkung menakuli wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha tidak ada binatang yang melata di atas bumi melata ini kan artinya kuli Allah senanggung rezeki melakuli. Mangkan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad adabu al-harakah barokah. Akuli beraktivitas itu barokah. Engkau kan akuli. Besar caca mulai gelar ya apa? Sedaya-daya apa? Kan pah beda. Beda. Ayo, lenon. Sambian semerantau ke Jakarta ke Kama. Ala aku ya tore. Keng jawab apa dum galako. Iki? Jaban dum galako. Ayo alako sebenting beraktivitas. Rezeki gak ditu insyaallah dateng. Keng senga. Cok beng tabeng tunya nih. Tunya nih nginganyi. Ad-dunya kadzilli. Tunya pada banjang-bajangan. Tak iya bos noro. Tabeng celang molos. Dunia ni kalau mbak manifesto mah, saya rasa manifesto Allah ya dunia man khadamani fakhdumi. Dunia siapa orang singap tigang kok bajang puasa na puasa andi pese haji orang ngabdi lebur sama kang kok alaku sekadar sehingga ya dia jadi kau ngabdi ka orang jadi ya atau ro antaka hajat ya kiai wa man khadamaki fastakhdimihi keng sahabat bayi si ngabdi ke kakek ini lagi sahabat bayi si menolong mikir urusan apaan pangabdi ke apaan bapatnya nyari apaan berarti hadam orang jadi ya lesok tedung mikir pasir jaga mikir pasir ngodok salbut sampai tidak menikmati apa yang ia lakukan dan apa yang mereka dapatkan makanya jebur lebur nyari nyaman tapi pelebur nyari nikmat karena bareng senyaman belum tentu nikmat keng mun nikmat pasti nyaman deeran si bade ibarung-barung si larang-larang geruah sapereng harga 200.000 guru deeran nyaman tapi belum tentu nikmat congok siapa singakan mun pelengen atokar ben binina otang buk nempuk makanya deeran 200.000 nyam-nyam kaiber geng make tempe tahu bade cengina kun sakadar ben terong lop kolo terong guru deeran nyaman maaf deeran nikmat guru para rabu mau pikiran yang tenang apa boleh mari alandu lober nih lober ojeng wah hah Abdullah ibni Mas'ud seorang sahabat menyatakan si adora pematawa apa tak langkong ya seorang ya Abdullah ibni Mas'ud ada bu innallaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rahata war-raha fi ridha wal yakin songkuna Allah gak dito dengan keadilan Allah menjadikan nyaman tenang gak dito bade dua apa setong ridha kapaparing Allah saya ulang naremah ka kaputusna Allah wal yakin ban yakin jak bakal bada apa tolongan Allah Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj
Beliau gak ditinggal wafat oleh keluarga-keluarga dekat. Beliau minta suaka politik ke Taif, tapi ternyata di Taif bukan mendapatkan bala bantuan, tapi justru mendapatkan lemparan batu sampai berdarah-darah. Tapi Nabi Muhammad tenang, naremah ke musibah saya paling akhir sarang Allah. Ben yakin je bakal badak petolong Allah. Kau leban ajunan dalam kehidupan sehari-hari. Minabi neremah ke paparing Allah. Yakin je bakal badak petolong Allah. Apapun yang terjadi kepada hidup kita, insya Allah kau leban ajunan ki paring tenang. Terus terang Pak, Bu. Si meda dengan penyakit gak ditong, pikiran paling tinggi ketimbang deueureun. Deueureun 20%. Pikiran belum 10%. Berinya contoh. Mun tak ngerti gini kesara gelut, Bu. Lagi nembian andi penyakit darah tinggi. Ngagok ngakana sate, pahben sambian pah pata kerjet. Saya ngak komat. Guru sate ne kilo kain. Guru deureun teh gigada, Bu. Arapa tak kerjet. Coba menering lamba ya tenang odin deh. Andi Roma kamar ning 2. Anan lah kabin kapi. Pas bini nang ngocak ke selake, teh dungi dimar lah kak. Jaya anak lah kabin kapi. Selake bang ngocak, tenang persediaan ki kare setong. Dimar kak dapur. Teh dungi dapur. Salat tedungi dapur ternyata bah celep pangocak si bini celep taya gak tedungi dapur pangocak selake syukur elek di nama ke celep orang sokir setero celep pemeli AC engkau ban kaki alhamdulillah gratis telah kau mikir bahasa gula bahasan dan gula kenapa syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Wardah bima qasamallahu lak takun agunan nas. Narema sambian napa siapa pun dadi bagian dari Allah, sambian bakal dadi orang sesoki. Paling soki na orang. Aroko lalu teh mau mereka, dah salang bejender sih. Kokos pul ngepul teh temo karo. Mon parloi pa keluar tai pa keluar ban seromban bungkol puk. Ditanya aki wan ponakan, rokok napa gini nomi? Bang Ocak si paman, Bang Ocak, dua makir-pikirnya merek jong, yang penting ngepul. Buat apa bicara proses, yang penting menikmati hasil. Ya pada ban bini an, biar mau laki, du bagi atanya ke laki, orang asunat resake ya kan? Apa matanya jadi? Tak usah berpikir proses, yang penting menikmati hasilnya, kan deh. Monik gini aja aku pak ada urus depan mbak nih gini nora aku pak udah tapu terbang jadi apa makan dari kona kok kengain perasaan merubah keadaan. Saya ulang, perasaan merubah keadaan. Orang ini mau perasaannya senang, makin dalam keadaan melas, ya senang, bener. Makin abit terasa sekejap. Mun berpan sen, keng mun berpan perasaan tak seneng, makin sekejap terasa abit. Apa contoh? Teh dan teh anu. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, terutama menunggu kepastian. Badan gonceng kiai mun tak gelem rabu, bosan. Dapat demu lah ya. Pemius ya. Padahal sekejap dan teh terasa abit. Aja letika. Keng mun perasaan seneng, magi abit sekejap. Mentananya roh. Dujak semalam tak tidur, makku lagu seger. Perasaan merubah keadaan. Gula tanya kemudian, Bu, gula pidato oleh berpecam, Bu.
siapa ngocak 15 menit jadi rosak aja mah bu ngabi berempah hadis rena 15 menit itu. Nah berarti tetap saya tanya aki aja berpan seneng dia siap nah jadi tak lupai karena mereka laki kadang gigi riban ring bini mau berpan seneng toman biar gigi toman saya ngocak deh ya toman kun deh iya kun selesai deh toman biar ya bahan jadi ya